vama je još jedno putovanje bulevarom. Dobrodošli. Stepenice su sinonim njegovog puta, parametar, izazov, smernica ka uspehu. Stepenice na kojima je odrastao i koje i dan danas prelazi polako, jednu po jednu, jer je naučio da ne treba da žuri, da ne sme da bude brži od sebe, svoje muzike i svojih godina, jer onda do vrha nikada neće stići. Ima svoj deo mora, svoje daljine i svoj život daleko od scene, medija i popularnosti. Pre svega je jednostavan, otvoren i prirodan čovek koji živi i stvara muziku onako kako osjeća, vodeći se iskrenošću i emocijama. Pametan čovek, duhovit, srdačan, sa pravim manirima i važnim snovima. Racionalan i oslobođen patetike, trivijalnosti, banalnosti i površnosti. Čovek sa bezbroj mana, ali sa onom važnom vrlinom da ih ne poriče. Kroz život i muziku ide srcem, ponekad misli da je nepobediv, pa se onda saplete o svoj razum i prihvati dvoboj racionalnog i emotivnog u sebi, uporedo se boreći sa Kalimerom i baš Čelikom, čije osobine takođe ima. Njegova muzika je neprekidna priča kroz koju govori sve o sebi. Treba samo na pravi način čitati i slušati. Samo tako ćete ga u potpunosti razumeti. Ne pristaje na kompromise, ne veruje u lažni sjaj show biznisa i u jednostavnosti vidi umetnost. Hedonista je, buntovnik, temperamentan i impulsivan, ali dovoljno stamen i stabilan jer je pronašao svoj mir, svoju slobodu i svoje znakove pored puta. Ponekad skupo plaća svoju doslednost, ali miran san u njegovom slučaju nema cenu. Oko njega postoji bezbroj tajni i intriga stvorenih tuđim neznanjem, a istina je toliko očigledna da verovatno iz tog razloga mnogi ne mogu da je prihvate. Istina njegovog uspeha koju pre svega čine vera u sebe, talenat i pravi odabir znakova i stepenica. Dobrodošli u emisiju Bulevar. Predstavljamo vam Vladu Georgijeva. Gledate Bulevar. Kad vino popije, razum izgubi, sve zaboravlja i ništa ne vidi. I tebe dodirne, drugo ime doziva. Pijan ti dušu otvara. Sloboda duha, govora, pisanja, odlučivanja, kreativna, lična i emotivna sloboda predstavlja jednu od osnovnih vrednosti u životu i muzici Vlade Georgijeva. I to jeste prava tema za početak ove priče jer simbolizuje ravnotežu koja u velikoj meri doprinosi njegovom uspehu. On razdvaja privatni život i karijeru i taj otklon mu je pomogao da izgradi stavove od kojih ne odstupa jer tako uspeva da pruži najbolje od sebe i u jednoj i u drugoj sferi i da ih spoji na pravi način. Taj princip u mnogo čemu određuje njegov put, ciljeve u životu, uspehe u profesiji, njegove muzičke i sve druge korake. On nije čovek kome karijera definiše život. Tako čuva svoju slobodu, brani je i nadograđuje. Konkretno sloboda i ti neki aršini kojih se pokušavam i dalje pridržavati su mi jako važni. Mislim da posao ne smije toliko da uđe u privatan život i da umetnik, uslovno rečeno, ne smije jednostavno preći granicu kada je potpuno otvoren i potpuno dostupan, ne iz razloga što mislim da na taj način neko može podići svoju cijenu, već se jednostavno urušava stvaralaštvo. Lično volim da popričam sa svakim, da li je to radnik, portir, čovjek na pumpi, da li je to ministar, političar, kuvar, sve mi je jedno, ali ne mogu baš svakome pričati sve što se meni u životu dešava. Isto tako, ta sloboda o kojoj pričaš, da li je to biti na moru, na brodu, da li je to sesti na motor pa negdje otići, da li je to otputovati negdje za svoj gušt, to su stvari koje još uvijek nisam dozvolio da posao promijeni i da mi ih uskrati. Sledi, ništa nije skupo kao uraditi pogrešnu stvar. Gledate Bulevar. Istina nije da nešto
Doslednost i nepotkupljivost karakterišu Vladu Georgijeva od trenutka kada je krenuo putem svog talenta. Definišu ga pre svega kao čoveka, a onda i kao muzičara, i ukoliko bi ih izneverio, pogazio bi sebe. One mnogima smetaju jer ih doživljavaju kao gordost i prepotentnost, ne razumevajući da on kroz njih svojoj muzici trasira put kakav želi, bez kompromisa, autentično i na svoj način. Nosi ih prirodno, spontano, možda i nesvesno. Te osobine jesu put ka mirnom snu, ka bistrom pogledu u ogledalo, ka veri u sebe i u ono što radimo. One imaju cenu, ali je ona zanemarljiva naspram onoga što donosi njihovo poništavanje. Vlado Georgijev je čovek koga ne treba pokušavati da promenite, već ga treba prihvatiti onakvim kakav jeste. Tako ćete od njega dobiti najbolje. Ništa nije skupo kao uraditi pogrešnu stvar. I s druge strane, mir i spokoj, kad si potpuno u pravu i iskren i otvoren, niko ne može da plati. To upravo što si rekao, taj san, kad znaš da sigurno ništa nisi loše uradio, već radiš nešto što je potpuno u redu i u skladu sa ličnim stavovima i afinitetima, onda zaista možeš da legneš i da spavaš. I toga se pridržavam. Ne volim da me sredina kao i posao i sve što radim na bilo koji način mijenja. Vrlo sam dosadan, to jako cijenim kod ostalih ljudi. Nepotkupljivost prije svega kao osobina broj 1 da bi sa nekim uspostavio, da kažem, neki ozbiljni odnos. Ja zauvijek ću tu, zakleta ljubav, čekat ću. Reci mi gdje da nađem te i dolazim zauvijek, bit ću tu, samo na tebe čekat ću. Reci mi gdje si nestala, pa znam, ženo bez imena. Nastavak priče nam potvrđuje ispravnost Vladinih stavova i načina na koji vodi svoju karijeru i svoj život. Prateći znakove pored puta, učeći iz svojih i tuđih iskustava, slušajući sebe i svoje osjećaje, odolevajući iskušenjima, uvek svestan da je muzika ona koja vredi i koja ostaje, a ne glamur ekrana i naslovnih strana, on ide napred. Na vreme je shvatio da je sve osim kvaliteta prolazno i sebi za cilj postavio trajanje. Njemu su farovi uvek uključeni, a kada ih ugasi, odlazi u onaj miran san koji smo pomenuli. Zašto? Zato što zna da prepozna zamke i slepe ulice. Show biznis ume da bude klizav teren za one kojima je cilj 5 minuta slave. On čvrsto stoji na zemlji. Od onoga što je ponuđeno uzima malo, bira i ne pravi ustupke. To je dovoljno za uspeh koji ga nije zaslepio i od njega napravio isfrustriranu medijsku karikaturu, već zadovoljnog, stabilnog i ostvarenog čoveka. A znakovi su uvek pored puta. Samo je bitno da li ste dobro upalili farove i da li gledate. Uvek postoje signali šta raditi, šta ne raditi. Ono što je veliki problem kod, da kažem, ljudi iz moje branše je što ih ponese trenutak, ponese ih trenutak uspeha, ponese ih nešto što im se eto desi. Nisu svjesni da to ne mora da traje dugo i da možda uopšte neće dugo trajati ili će naprotiv trajati jako dugo. Ali čovjek jednostavno ne smije da nasjedne na zamke show biznisa. U jednom trenutku će vas svi hvaliti, sutra će vas svi linčovati, to je tako, ljudi su takvi od kada je sveta i vijeka. I konkretno, gledajući znake, naučio sam da više stvari treba izbeći i ne raditi, jednostavno ostaviti ih, pa ako neko drugi to želi da radi, neka radi. I suženim izborom čovjek ima priliku i šansu da se manje upetlja u neki vrlo nezgodan čvor, koji ovaj posao definitivno jeste. Ono što ja nekako pokušavam sve vreme je da svedem ono što mi posao govori na jednu stranu, a da privatno živim nešto potpuno drugo. A da u svemu tome ostajem ista osoba. Dakle, isti prema tebi, isti prema mojim prijateljima, isti
na sceni, isti kod kuće, isti u lokalnom kafiću. To je poenta življenja. Biti jedan isti čovjek sve vreme. Mrzim ljude koji se mijenjaju. Meni je u redu da se neko promijeni utoliko što se možda na neki način obrazovao, što je, ne znam, možda malo promijenio neki stil koji je bio drugačiji. Drugim rečima, kad je neko radio na sebi. Ali promijeniti sebe, onako, promijeniti svoj čud, karakter, ophođenje, promijeniti društvo, navike, mislim da to nije u redu. To je ogromno iskušenje, pošto uspjeh zna nekad da laska i to je to lažno lelujanje i ušuškavanje koji čak po nekom mom iskustvu vodi u manjak produkcije. Dakle, vrlo loše za jednog stvaraoca. Kad čovjek živi izuzetno komforno i kad ima sve, inspiracija je negdje na potpuno drugom mjestu. Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam. Jesmo li jedno za drugo ili prolazna stvar? Ako pogledaš drugu pogledat ću ja. Sve što možeš ti, mogu i ja. Ako pogledaš drugu pogledat ću ja. Sve što možeš ti, mogu i ja. Kada se malo bolje posluša, njegove pesme nemaju kraj, nemaju epilog, nadovezuju se i traju. Njegova muzika oslikava one sfere njegove ličnosti, stvarnosti, emotivnog sklopa, senzibiliteta i karaktera o kojima nema potrebe dodatno pričati. Treba samo slušati. To je deo njegovog života koji se otkriva samo na taj način i publika je to očigledno prepoznala i razumela. Zato svaka od njegovih pesama ostavlja prostora za nastavak u skladu sa godinama, iskustvima, trenutnim osjećanjima, sazrevanjem. Njegova muzika se zasniva na realnosti, iskustvima kroz koja smo svi prošli. Nema mistifikacije, čitanje između redova, nema neistine i pretvaranja. Nema kupovine publike ni podilaženja masovnim histerijama. Ima samo iskrenosti. On jeste čovek koga vode veoma intenzivne emocije, ali o njima ne pravi epopeje po štampi i televizijama. On ih piše i peva. Sasvim dovoljno. Zato su trenuci kada stvori novu pesmu i bude siguran u nju, neuporedivi i veoma dragoceni. Muzika je jako povezana sa emocijama, sa raspoloženjem, sa duhovnim stanjem. Neki moji prijatelji znaju da primete, kaže, znam kad si pisao ovu pjesmu. Ili, da li si tu pjesmu pisao tad i tad. I vrlo često pogode, mislim, ljudi koje često viđam, koji su u moje blizini. Ja sam od onih koji se drže realne emocije i onoga što se zaista dešava u mom životu. Moje pjesme su onako biografske i opisuju, da kažem, kome malo bolje poznaje i vreme, i mjesto, i osobe. Jednostavno se zna kome se obraća, ukoliko ste neko iz moje blizine. I sakrivati ili odguravati emocije je, da kažem, na neki način veliki greh ukoliko stvarate muziku. Pišete tekstove, pravite melodiju. S druge strane, reči imaju svoju težinu i morate biti realni i sagledati šta sve ta pjesma koja daje neku poruku može da prouzrokuje nekome ko je možda emotivno trenutno vrlo nestabilan i kome je možda teško. Uvek vodim računa da ne upotrebim neku preoštru reč, pretešku reč. Ali da li je moja muzika vremenom otežala? Sigurno da jeste, pa malo sam ozbiljniji, malo sam stariji, naravno. Ne priliči nikome da stoji na jednom istom nivou i da nema nekog napretka. S druge strane, nemam ništa protiv, pošto sam po prirodi vrlo veseo i raspoložen čovjek, nemam ništa protiv da opet napravim sad neki ljetni hit ili nešto poput pjesme Tropski bar ili šta znam. Ali emocije koje postoje u realnom životu i koje su konkretno moja svakodnevnica, u jednom
obliku moraju ući u pjesmu. I onda to sve dobija smisao i onda to sve jeste istinito i nije pretenciozno, nije karikirano. Ja se ipak držim onoga da sa što manje reči i što manje tonova kažem što više. I isto tako ne volim natrpane, a volim raskošne aranžmane, ali nikako natrpane. Volim konkretno i u privatnom životu sve reći onako što kraće i što otvorenije i što jasnije. Jako mi se dopalo ovo što si rekao da su pjesme kao da nemaju kraj. To jeste neka ideja zato što prije svega ne polazim nikad od teksta, već polazim od muzike. I držim se onoga da muzika, ukoliko si kantautor, muzika treba da ti kaže tekst sama po sebi. Obzirom da je tekst u mom slučaju kolateral, zato što, Bože moj, neko treba i da pjeva to zajedno sa mnom i da tu neku priču razumije, ja se uvijek trudim da se iz jedne pjesme može preći u drugu. Konkretno mislim da sam sa ovim albumom baš uspio da imam ovako jedan dobar niz koji na kraju opet ostavlja prostora da se nastavi na sljedeći album. Trenutak kad napišem tekst na melodiju koju imam i kad to sve sklopim, čak i prije aranžmana i prije snimka i svega, je potpuno nezamjenjiv osjećaj. Ne može se poredi ni sa čim. To je nešto vanserijski i to je očigledno privilegija nas ljudi koji piše o muziku. To je jedan nezamjenjiv osjećaj. Ja ne mogu da živim u laži ako to možeš ti. Samo mi kaži da mi nismo mi i da to nije to, da imaš vremena, a ja ga ne bih trošio. Prethodna tema nam je otvorila put ka još jednom važnom prioritetu u Vladinom životu koji nam pomaže da još temeljnije sagledamo njegov način razmišljanja, tu jednostavnu slojevitost njegove muzike i običnost koja ga krasi kao čoveka, koji nije otvorena, ali ni knjiga od 1000 strana u kojoj se možete izgubiti, već ona u kojoj je mnogo toga rečeno sažeto i konkretno. Vlado Georgijev sebe, svoju muziku, život i stvaranje oslobađa suvišnosti i to ga u velikoj meri definiše. U njegovom slučaju se potvrđuje izreka da su sve jednostavne stvari najkvalitetnije i najbolje. U poslu, u odnosu sa ljudima, u odnosu prema sebi, u načinu na koji živimo i radimo. Bez robovanja, suvišnih tereta, emocija i pitanja koja nas sputavaju. Vlado je potpuno uveren da život čine sitnice i male radosti. Zato minimalizam za njega ima posebnu vrednost. Pa moraš se držati nekog svog stava i nekih svojih principa. Konkretno ja volim minimalizam. Meni se jako dopada prazan stan, bez namještaja, možda sa 2 fotelje, znaš, 4 neke slike ili grafike ili šta već. Ja nisam čovjek koji voli da ne trpava, ne volim kič, a svako zatrpavanje na kraju vodi u kič. To je definitivno. Više od 10 stvari na jednom mjestu, to je čisti kič. Konkretno tako isto razmišljam i u muzici i pokušavam toga da se držim maksimalno. Može auto da bude 4 točka, 1 boja i sve. A naravno dođu momci ovako prigradski, pa stavljaju spojlere, pa šire gume, pa lepe neke trake, pa unutra prave svakakve gluposti. To na kraju izgleda presmešno. Tako isto možete uraditi i sa slikom, i sa pjesmom, i sa fotografijom, i sa videosnimkom. Tako da minimalizam kao ideja osnovna svega što ima bilo kakve veze sa estetikom i umjetnošću je ono čega se pridržava. Život čine male stvari i sitnice. Sitnica može da obraduje, znak mali pažnje može da obraduje, dok velike stvari možemo svi da zaboravimo vrlo lako. U nastavku, Tajna stepenica. Gledate Bulevar. Živim da se vratiš, znam da je teško opet da nađeš put. Živim da te nađem, zbog tebe živim ja, ti si jedini razlog ja znam, ali ostani sama da te pronađem.
U narednim minutima razgovora dolazimo do onih stepenica koje smo pomenuli na početku i koji u njegovom životu simbolizuju mnogo toga. Odrastao je na stepenicama i shvatio njihovu tajnu. Shvatio da ne sme da ih preskače i da trči ispred svojih godina i iskustva. Da ne traži više nego što treba i može u datom trenutku. Da treba da sanja i da želi, ali da ne upropasti sve time što će preskočiti 5 stepenika odjednom. Realan život vas u tom slučaju uvek vrati na početak. Vlado je to naučio. Bilo je razbijenih kolena i oguljenih laktova, ali je iz toga izvukao pouku i nastavio korak po korak. Pronašao je svoj deo mora i prešao dosta stepenika. Još mnogo ih je pred njim i on napreduje polako. Zna da se brže stiže do obale, ali da je mnogo važnije stići do kanli kule. Pomenuo si stepenice, a stepenice su, eto, konkretno nešto što me pratilo u odrastanju, u detinjstvu. Ja sam odrastao u Herceg Novom, koji je grad sa najviše stepenica, i tako dalje, i tako dalje. Stepenice kao jedna paralela ovom pitanju, mnoge možeš da pređeš, ali bitno je ako siđeš nizbrdo, da znaš da se uvek moraš vratiti uzbrdo. Ako želiš, naravno, da se vratiš. A ako želiš samo da siđeš, onda moraš znati da ćeš tu i da ostaneš. Tako da, jako mi se dopalo ovo sa stepenicama što si pomenuo. Te stepenice u životu su uglavnom bile uzbrdo i kad god sam sišao nizbrdo, vrlo brzo sam požurio da se vratim gore gde je onako teže i stabilnije. Na kraju krajeva i na moru ne valja se živi na samoj obali zbog vlage. Moj dio mora je po potrebi pučina, ali vrlo često volim da se vratim na obalu. Tako da uvek sa obale gledam na pučinu. Nastavak priče potvrđuje da je Vlado Georgijev odabrao pravi put. Prihvatio je ono zašto je predodređen i tako ide napred. Kao što je trenutak nastanka pesme jedan od najvrednijih u njegovom autorskom radu, tako je i moment kada tu pesmu na bini podeli sa publikom podjednako upečatljiv i važan. Energija sa kojom govori o tome, činjenica da ti trenuci brišu loše raspoloženje i probleme, dovoljan je dokaz da je to, da se napreduje na stepenicama. Bez kalkulacija, bez predračuna i proračuna, bez koketiranja sa emocijama, bez lažnih slika, pesama i osmeha. Otvoreno i iskreno. U tome je suština. S druge strane, Vlado nosi na momente vidljivu senku samoći i nekih samo njegovih daljina, jer nije čovek koji svima poklanja svoje poverenje i svoje emocije. Dobrim delom i zbog toga što druga strana medalje njegovog posla može da bude jako tamna, a i život je po njegovom mišljenju postao virtuelna laž bez mnogo pravih vrednosti. Igra sa emocijama je najopasnija igra u koju čovjek može da se upusti. Vrlo često se stvari rade po automatizmu. Znate ono kad dođete u prodavnicu neraspoloženi, a kasirka kaže, gde si? I ona se nasmije. Ono stvari upravlja vašim talasima i usmerava vas da vi njoj nećete reći zdravo, nego ćete reći dobar dan, kako ste? Ali trenutno niste bili u tom raspoloženju. I to je ono što može da vas izbaci iz gravitacije kad su emocije u pitanju. Konkretno, ko bi očekivao sad da ja dođem neraspoložen na neki koncert? Ljudi koji su došli da pjevamo, da uživamo, je li tako? Sigurno ne žele da vide mene koji nisam nasmijan. Ali javlja se još jedna stvar koju ne mogu da objasnim, a to je kako se meni uvijek, znate, nismo svi uvijek raspoloženi, kako se meni uvijek vrati osmijeh kad dođem na binu i kad vidim publiku i kad band počne da svira. Ma šta da se desilo, to je nešto što jednostavno nikad nisam uspio da shvatim. I ne treba očigledno da shvatim, to je verovatno to stanje i to je ta razmena energije koja je vanserijska, koja u stvari čini svima nama koji to radimo da se očigledno jako navučemo na taj posao i da tu više nema
diskusije o novcu ili o bilo čemu, već sam taj moment kad neko pjeva vaše pjesme sa vama, čini vama život. I ono što bi još jednom pomenuo za emocije, svakako je važno ne rasipati emocije. Na prvom mjestu mislim da se ne treba lažno ni nasmijati, niti glumiti da ste zabrinuti ako niste. Mislim, vrlo je bitno da čovjek bude onakav kakav jeste i da bude otvoren. Ok, možda nekoga ne treba ozračiti svojim problemom, ali igrati kako drugi sviraju, to svakako ne treba raditi. Potrebno je uvijek da te neko sasluša. Ali postoje problemi koje čovjek može da prevaziđe isključivo sam sa sobom i sam pred sobom. I tu vrstu problema je najteže prevazići, ali s njom nemaš neku veliku gužvu, možeš da je razvlačiš, to može da traje. Ja sam inače od onih koji bira društvo, između samoće i društva biram društvo. Kad treba nešto stvaram i da radim, onda biram samoću. Konkretno, ko mi je jako blizak i za koga mislim da je u stanju, da je na tom nekom nivou i sa mnom na nekoj talasnoj dužini, da mu nešto mogu reći, da mu se povjerim, a da opet očekujem da je neko zaista moj prijatelj koji to neće odmah otići i razglasiti kao radio mi leva, ja vrlo rado to podijelim sa nekim. Znate šta, praviti muziku i živjeti ovaj život nosi sa sobom neverovatno breme. Ljudi su vrlo često neiskreni u blizini. Ne govorim naravno za ljude s kojima sam često i koje cijenim, ali konkretno danas nije lako naći ni poštenu i dobru ženu. Isto tako ženama nije lako naći normalnog muškarca. Vremena su postala potpuno ubrzana i suluda. Ljudi su neiskreni, otuđeni su. Socijalna mreža je postala igralište za košarku, basket, fudbal ili školicu, šta već lastiš. Deca danas kad dođu iz škole prvo upale kompjuter, pa igraju neke igrice, pa idu na neki Facebook. Mislim da ćemo tek osjetiti posljedice ovog vremena. Sam mobilni telefon je potpuno poremetio život svih nas i ovo je sad jedna epoha digitalna koja nikad nije postojala. Najčešća scena je da 5 ljudi sedi u kafiću i sva gleda u svoj telefon. Više niko ništa ne razgovara, ne priča, ne smiju se, ljudi čitaju viceve s telefona, ne pričaju ih jedan drugome. Tako da ne znam na šta će sve ovo na kraju izaći. Čitav svijet mijenja se, zašto ne bi mogli ti i ja misliti drugačije, živjeli bi bez kajanja. Čitav svijet ljubi se, pa sangrli me toplim usnama. Ljubiti nije greh, ljubimo se do svitanja, do svitanja. Vlado Georgijev nikada svoju karijeru nije podvlačio žutim. Nije je tako ni započeo i ne želi tako da je vodi. U tom smislu je imao mnogo loših iskustava koja su uslovila da zauzme drastične stavove i pobedi u borbi sa vetrenjačama. Bar na nivou sopstvenih principa, svog i kredibiliteta svoje porodice, svog mikrosveta. Spada u kategoriju onih javnih ličnosti koje su po tom pitanju isključive i koje su samim tim obavijene velom tajne koja ne postoji. Uvek su se oko njega stvarale fame, nagađanja, razotkrivale nepostojeće misterije, očekivali senzacionalni spektakli koji bi otkrili nešto čega nema. Daleko od toga da je on čovek bez mana, bez loših navika, negativnih osobina, bez pogrešnih odluka i koraka. Lomljiv je i ranjiv kao i svi mi, ali jeste čovek koji je napravio drugačije aršine za svoju karijeru i svoj život. Svoje aršine. Sa njim definitivno možete pričati o svemu, bez ikakve rezerve i dobiti sve odgovore. Samo ne treba sumnjati u njih. Ljudi jednostavno ne mogu da prihvate da neko nije takav i da nikada takav neće biti. Konkretno, ja nikad neću biti tabloidna ličnost, ja nisam tabloid.
Ja nisam tako stvarao karijeru, nisam tako postao poznat. Nijedan moj uspeh nije došao zato što sam napravio neki skandal u nekim novinama, a to što neko, kada ja popijem pivo ili popijem viski s prijateljem, želi da napravi skandal od toga što sam ja popio pivo i, da kažem, kod nekih neobrazovanih ljudi mu možda i pođe za ruku, zaista nije moj problem. Jednostavno, vreme novinarstva u Srbiji je takvo da se traži samo senzacija, skandal, naravno crna hronika je uvek dobrodošla, tuđa nesreća je izuzetno zanimljiva svakome. Mislim da je problem generalno u kompletnom društvu. Nije to samo pojava kod nas, to je pojava u cijelom svetu. Svuda vas nešto jure, pokušavaju da zamene teze, da ispričaju nešto potpuno drugačije i na kraju svi negde završe na nekom sudu. Onda tabloidi gube presude, do tad su već nekome upropastili život. Ja na sve to kažem, samo mi je bitno da su moji otac i majka naučili da to što pročitaju u novinama nema nikakve veze sa stvarnošću. Konkretno, ljeto sam bio u Herceg Novom kada su novine objavili da su mene sinoć zaustavili u toj i toj ulici u Beogradu pijenog kako vozi. A ja sam recimo tad bio već 2 mjeseca u Herceg Novom. I baš sam tada sedao sa ocem i majkom i rekao, vidiš malo, ti shvataš kad ti mene okreneš i pitaš jesam li imao udes, sad shvataš da nisam imao udes. Jer sad shvataš da nije bilo ništa, shvatam. I to je ono što na kraju jednostavno istina je nezaobilazna, uvijek se pojavi na kraju, vrlo često onda kad nije više važna, ali ja zaista ne dajem 5 para za ove raspale tabloide u ovoj poluraspaloj državi, koja je naša, mi bolju i drugu nemamo. Ali jednostavno niko me neće naučiti da gledam one užase od ovih realitija, da pričam o nekim budalaštinama, da počnem da volim nešto što je uglavnom bitno u ovom potrošačkom društvu i materijalnom svetu. Ja imam jednostavno tako neki svoj stav o svemu i o životu i uvijek cijenim umjetnost i ljude, tračarije i gluposti me ne interesuju. Koliko god da se neko trudi da od mene napravi nešto što nisam, nek se bavi time slobodno, ako je to njegov poziv i njegovo zanimanje, ali ja za to ne dajem ni 5 para. Isto tako nemam problem nekad da i odbrusim i da onako kažem nešto što možda niko ne bi od mene očekivao. Ali ja nisam iz baletske škole, ja se izvinjam. To što piše muziku i što ne krijem emocije, to je jedan par rukava, a drugi je da zaista ne trpim to što pokušavaju ovi tabloidi. Konkretno, kogod je uspešan i dobar, a nije u njihovom društvu, on je za odstreli i medijski linč. I oni ne biraju ni sredstva, ni način kako će da rade protiv bilo koga. U narednim minutima Kalimero sa srcem baš čelika. Gledate Bulevar. Nastavak intervjua nas dovodi do onih sfera vladine ličnosti koje nisu toliko vidljive i izražene, a koje otkrivaju mnogo o njemu. On dobro poznaje sebe i ta introspekcija mu mnogo pomaže u životu. Sluša svoju intuiciju i svoj unutrašnji glas. To mu donosi mir. To je njegov put ka zrelosti. Otuda ta stabilnost koja ga karakteriše, bez obzira što ume da eksplodira, što ume da bude impulsivan, buntovan, što ga nekad temperament izazove.
S druge strane, kroz život ide srcem, a ono ponekad ne može da pređe preko nekih stvari i on je to prihvatio kao sastavni deo svoje prirode koju ne može da promeni, kao što ne može da se oslobodi pravdoljubivosti koja ga često sputava. Vodi borbu razuma i srca, nekada gubi, nekada pobeđuje, ali se ne predaje. Mislim da mogu jako dobro i racionalno da postavim stvari, ali da neke stvari srcem uopšte ne mogu da savladam. Jednostavno, meni bi trebalo, recimo, neko srce od nekog bika ili od baš čelika, da ono jednostavno obradi ono što je moj racio uspio nekako da namesti i poreda kako bi to trebalo da bude. Znači, vrlo sam svestan i vrlo sam stalno na zemlji, ali nekad srcem ne mogu da pređem preko tih nekih stvari. I kad zapnem da to rešavam srcem, onda negde zapnem i petom i onda sve iz početka. Nekad pomislim da ja ne znam da gubim. A onda shvatim da sam ja upravo izgubio, na primjer, prije 5 dana ili prije mjesec dana, ali da toga nisam bio ni svestan i da sam ja to u stvari na neki drugi način pregrmio i podnio. Mene taj Kalimero stalno sputava. On meni odnosi neverovatno mnogo energije. I ja bi stalno bio u potrazi za pravdom, za istinom. Ja bi stalno ispravio, što se kaže, svaku krivu drinu. Ja bi svakome nešto pomogao, ali onda od silne želje da svima pomognem, ne stignem ni svima da pomognem, niti da pomognem sebi. Često obećam i kad nisam u stanju da nešto ispunim. Iz najbolje namjere. I to je ono što još uvijek ne mogu sa sobom da nekako poravnam i da uspostavim neki odnos. Opet to traži jednu dozu bahatosti koju uopšte ne želim da mi se pojavi u mom životu i ne želim da emitujem. Bitno je samo konstantno biti u vezi sa svojim bićem. Dakle, komunicirati sa svojim drugim ja u sebi. Sa onim koji vam je sagovornik kad ne govorite glasno. Ja nikad ne pričam sam kod kuće. Ali konstantno razmišljam i govorim sam sa sobom. Što je vrlo bitno. Preslišavati se često, preslišavati sve poteze, stvari koje su se desile, koje treba da se dese. I iz svega toga naći, naravno pokušati biti nepristrasan i biti objektivan. Staviti prioritete ko je bio u pravu. Ukoliko se ogrešim, ja volim da uputim izvinjenje čim prije. Tako sam nekako po prirodi. I onda se osjećam opet okej. Ako znam da negde nisam ispod korektan, a nisam se izvinio, to može onako konkretno meni da napravi problem. Ali kad konstantno pokušavate da budete okej, od toga možete samo biti mirni i imati taj neki svoj mir. Gledate Bulevar. Daljina zove me, planino pusti me, da vidim da li znam, ili bar da pokušam da vidim drugi svijet. Na vrh se popenje, u more zaroni, da te ne ostavi. Daljina zove me. Razum daje epilog ovoj priči. Srce se možda smeje sa strane i kaže pobedit ću te. To ćemo saznati pri nekom budućem susretu. Daljina je izvesna, nju treba slušati. U njoj, svim prethodnim i budućim muzičkim pričama je on. Takav kakav jeste. Svoj, slobodan i dosledan, na svojim stepenicama, svom delu mora, na svojim putevima. Uvek sa uključenim farovima.
I nema tu ničeg tajnovitog, neobičnog i drugačijeg. Ima sreće, ali i kockica koje nedostaju. Ima i vremena, pesama i emocija. Ali nema žute boje, jer ništa nije skupo kao uraditi pogrešnu stvar. Gledali ste emisiju Bulevar i Vladu Georgijeva. Pozdrav do narednog susreta. Mogu da kažem na svoj način da se ni za čim ne kajem. Što bi moglo da se prevede kao da sam htio da kažem da sam zadovoljan. Opet, biti nezadovoljan nije ni ljudski ni hrišćanski, a biti potpuno zadovoljan bi značio da sam neka flegma, što u stvari nisam. Naprotiv, vrlo sam ubrzan, baš sam onako tipični sangvinik i imam uvijek neki cilj i puno ambicija pred sobom. To me vjerovatno stalno i gura napred. U trenutku kad ja osjetim potrebu da nešto malo umirim i smirim, ja to tako i uradim, ali već da bi sutra mogao nešto da radim. Izašao je album Daljina koji sam dugo pisao i dugo stvarao, dugo snimao. Neka on sad govori neko vreme. Pa šta god to bilo. Mislim da bi bilo vreme da osnujem porodicu, konkretno da imam decu i da pogledam malo sve to i sa druge strane. Isto tako, na puno mjesta bih još volio da otputujem i svašta bi nešto da vidim. I kad sve to, evo, kao što sam malo pre rekao, racionalno prođemo i ja sve to lepo postavim, to na kraju srce nekako obradi na svoj način. Ali ja se nekako puštam u životu i nadam se da će sve doći onako kako to treba i onako kako to Bog želi.